Nyenda kubakira bari ya TV West omwabazi yogu program y'enshonga yizoba kandi na hatwine enshonga itware tomwabazi yogu banyeta Vincent Mujuru mu studio mwine mabajenyi kandi turiyo tuzaganira ahakwatena kako ka sirimu na measures zitirwaho ingashe miringo tirwaho okureba ko akakokwaka kakubasa kucendera na munonga ombana babishi ibyo bitongore n'amarwaro okubatire mamani umukurebeka ngo akakogwa kareno gacendera buko okuchondoza wareba figures za HIV prevalence rate n'ureba ngo tucine kizubu nabo ico arho amana gareno gakozeswa okureba ngo abantu twakimanya kandi twayigendeseza umuryecu Banyita Vincent Mujuru mu studio nyinabajenyi abajenyi kaba bakureho kandi tutandikiraho nyabo twakwakira wabari kuba hano uyu mwabazi yogu ramusi habo kutureba babare mndongo mtebekansa program amazina nwanyita Docas Twinabitu ninkora namba city nka HIV AIDS focal person ningasho muntu ruku korre byo ku programming ishonga zone skwasira na HIV AIDS twashemera kuba niyo hanuya babari kwiza no kwiza kushobora binja abo watuletera nabo tureba TV West omukuru cyumro twakwakira bamwita cyumro aban ramusi abo kutureba leno tushobore je mwenu wijota n'urugahi azwibwina washo babari mnonga omutebekansa program our dear viewers ne banyita cyumro abani kandi ninkora n'ekitongole kya USAID Local Partner Health Services ankore eji ni project ya USAID eriyo mankore region yona omu districts 12 na city youth yambara kandi netekatekwa ekitongole kya Taso Uganda mwene nashimira kwijaha okugabana nimwe abitekateko byanje ngoko abareba no kuwabahurira ngoko baryaha emirimo yabo no gukora munonga umukora yo kurwansaka koko ka HIV kambanze na Docas you will best hano yo muste yes ariho bashoza amakuru gakoreka ngo turukuri mwenu hata abantu bakaja umwana muzambarra mwigendesereze mbarra mwenu abavuga kamba bajya maybe diza ko ngokutera figures twemerire tuta ombikwate na HIV ukambara rasite yes babare mndongo mtebekansa Kambara City tinkagira kare twena mu Uganda ikintu twatine nako kasirimu tinshonga nce munonga yo kugira ngo tutushime kwantu giteka mu mani yese byarabireho like ninja niko kwezi kumunyuma bakabane bitinsa munonga figures zikabaze yahigura munonga konka namazima kasirimu karoho kandi kariyo mu bantu right now Kambara City information ningashi ebya chondo ebya shohwire ningashe babasire barebire turya habuchweka 11.1 hata cyo kibayisa cyo mu bantu igana abinako abantu igana boro kubara mu storm approximately abantu 11 binakokasirimu konkani twe ntukimanya ngo umuntu tushime ko no tambureryo tushabe kuba no gendereryo habo kuba abantu 11 no takamanya nibari tokandeba tokatinka kureba ukaja ngo guno wagizirata oinako kasirire so tushime kuba tutina mbara tutina n'imyanya yona na district zone abo kwa kasiri mutokajiro tokakareba samisho kandi umuntu tokamanya abo batwine imyanya yo korana bagambira mujujungu banyangaye atoyebuza why anyway bobine na figa azabo konka twenze tureba mwabazi yo gutu nemani cyagari nugakoze sebwa umukureba ngo akagukasirima akabukwa no shuti statistically karamunongo mbicyo kiro mbasigaza mbakazi kiro mbashanusha so now a man gahagari nugatibwaho numukora muta mwine njiriki yo kurebeka ngo emyeto na mnonga abana babishi abo kwa they are the most persuaded omuriye cyane somehow vulnerable uriya na bwene bine mitego minje bakwasa gwamo muri no mukora muta
okureba ngo icyo cyakendera so that we can reduce the risk. Yes. Nkambara City ningashi nkayiganda yona omwe kuba twine programs aha azobwira ubungenzi bazira n'ahandi hona no mu districts ezindi zona nka gavumenti tuturi gukora twenka nka gavumenti biti gavumenti nekora n'ebitongore nk'ekitongore omwami Abani yagamba gavumenti nerabira omu bitongore then ebitongore ebyo bigira ki bija ground bija mu districts bisupportinga program ya HIV. So nico kurebera nko muri Mbarara City twine ekitongore cyo barakweta TASO. Hata ekitongore ekyo nico nkikora emirimo ya gavumenti. Gavumenti yikirize gizire ngu twaza kubasini ko mu districts nezi ninga regions. Mugende muze kugira muta muherezo nobu konka still kurugirira buri district ninga buri region ebizubu byine nabone bija bagira ngo either Mbarara kizibe kiriyo neki so mugire muta amana gona mugateka. So namazima abishiki imyaka 15 imyaka 20 kusari ya 2009 bayine bakwatwa munonga koko kasire nangwa nibagendera kimwe bazana hansi y'imyaka 20 nkabweze shongeze wagambaho abishiki bari very vulnerable nkoko wakigamba abishiki abumwe nibende byetago bingi bonka bo batakubasa kugera batari kubasa abamwe bine shonge ziri yes abamwe tubari kwasa kusharamu tubine bwenu tubine ntasya bwe nibingi munonga bizubu ebiriyo nibiretera bishicaba kuza kuterana dukuretera mwe n'amagara gabo gaza nkahi risk. So namazima abishiki bitu emyeto yitu eri risk mpango mwe bayindi bakwatwa ko kasirimu konke byona ntumanya ngo twateka mu amani ntubasa kugera bata bayithaye ibintu bya HIV ti government akuba programs za HIV hihi buri omwana nagerata na mangwa ko kasirimu karo cyatumaisa information. I just wanted to ask na yenda kuchuruza omishokwe ako buri omwana akimanya why is it that kagumize munika kwataba abukuba ati figures guzukoreka ngo abakazi bakwatwa omunonga kuchira abashija omuntu agaruke nyuma gire biyayibuza abashija bine condoms ubundi umushija nabazini nawazo myanya yona no ureba ngo umushija nabasa izabakazi zibaye bagamba zikaze hakabaho kira ikazi ziramanyirwe maybe niyo shonga kugira ngo okuji providing yatagiresire then undijo nati alternative I don't know nice kikubura line yo mukazi kugira ngo we naba munonga victim hati abareba TV ari ikindi kikwenda twikirizana ubwiro bwinji kucika nshongezo ino kwa bashija bine the bakora yes upper hand bo bino ko barukusharamu no kudetermininga process ejo kwera bikusinga ki abakazi hati kiretera umushija yaba nayimanya ningo mwe namanya wengu yarwire we nabasobe kugira ngo taragerata taraye protecting ninga shi tara protecting goki ubwo mushicoko. So echo nacho kiretera ki akoko kasirimu bayidabona n'abashija bari 40 years to 49 nabo norango bareno bakwatwa ki 40 to 49 hata abo n'abashija bahama n'abashija bari empowered n'abashija batanka kugira abine center actually tubatanka kuzigira abo babine center zabo so noreba ngo abashija bagera center bari mu bisha batagizire ki abatine center so hati ni twe tutandika kuri rating ebintu abwenshi abashija bahama bayeno bagira koko kasirimu na nabishaba abatine center batakatandikire gukora nabo bina koko kasirimu. So hatoreba ngo enshonga yona neza hanti empowerment economically habako umuntu ko kuba when you have wo inogwe o mwenu ebintu ro kubyetegereza tinga ndakose kigambo wabo inobwenje twabwine konka wo tunjire information urukwetegereza kandi kindi ukagakukaba ukashanga eshawe yawe monire arebyo tarukora
wowe n'icyo bakwita economic independence. Yes. So hakiriho rugamba rwingi na omukuru Urban So nanyenzerera tumanye abo kuba iki student tugamba nko kucemerire nikimanyisa ngo abantu abana bitaga kutunga information so as to be empowered. yes. Hati empowerment eri kwetengwa aba bantu numba targeting. How do you target them? How do you numba accessing amutanumbiha information yone imwine kubaha nibagitunga bata. So we bari munonga sebo namazima hati nkoku omukyala Dorcas yaliga kutushoborera itwe nk'ekitongole kya USAID Local Partner Health Services ndashitaso tuli aha kusupportinga government efforts kugira ngu emuramo government eri ku advancinga ndigwo turi kugenderaho. So mbwenu nitwe turareba program yito kweri kutambura tureba statistics nkoku ya tugambira Dorcas oreba ngu abishibe myaka ejemito bakwata munonga kakoka sirimu wareba kandi n'abashija bahama nabo bakwata munonga kakoka sirimu. So ejidata ne relating etugambira ekyokora twine emiringo mingi eitwate itutiro okutagetinga bishaba nko muri mbara yitomu twine mu program yituru kweta dreams. Eji program ya dreams neyorekerera kureba ngu twareba bishaba twabiha omu state ya vulnerability ningashi omu region state yo kureba ngu takwesharraho mbwenu wenko muntu na twarwa aho kugira ngu tayineje empowerment yitwa abantu gamba haza no miringo mingi abo kwa byona bitwagamba twamara kucenga ngu aba bana actually bari vulnerable aho kugira ngo tibari kwibasa ubundi barugo mu ishomero they are dropping out of school omukiya rugo mu ishomero nabihwa munonga. So nitwe tukora program yitu kutagetinga abana kutwa kubarika bari yo mu ishomero obundo mushi tayine cyokora mbwe tayine ntasa abo kutagira ntasa bro wije akambiha nawe nayichereza. So hatureba programu targetinga kugira ngo imhe economic empowerment kanko icyo kureberaho nkati current wo muri mbarara tunabishabu enrolling mu dreams age twamara kwa enrolling kurugirira aha risk ushango gumba ubundi nibamutuntuza mwendo bamutuntuza abwacha kugira atari yo mu ishomero tubaha ekituru kweta support yo kugira ngo bamare ho kushoma kwabo ubundi ari kubita ine cyo kuriya tayine rent. So tuba economic empowerment tino programs nkatira ring ushango mushiya shome charani chamuyambaho kugira ngo kandi ekirungi cha dreams kwa omuchwa kumara kushoma ekiyashoma chona tumuha ikibari kweta startup capital washome charani chamaisa wa graduatinga program ne kwe charani ogenda ne charani chawoza kutandikiraho washoma okora hair shoche wamara bakwe equipment ya salon mwene ebibyona abandi bashoma bakery abandi bashoma kore nkito mwene ji program iliyo mu city abantu batandike kujimanya ne yamba habishi kugira ngo tiba abavulnerable bachendeza kakoka sirimu kandi okugitari echo ntubaha information abo ko mujungu najango information is power. Koko bano manyangu hariya hari hekina ningogo mugera guri mu crocodiles no igende siriza mbwenu. So ntubaha information on risk reduction buri kire bija kushoma ezi economic skills nizitambura na information yo ku reducing risk yo kwatwa kakukasirimu kandi twongira tubaha na services ubundi shango mwishiyija konkabwe imbere ya rumu achari ya risk munonga ushanga toja mwe nabwo lifestyle yawe banomira na prep ekuyamba kugira ngo oze kwinduraho china magaro cyahurire. So niko turi kutagetinga abishibasyo adolescent girls and young women dreams ne kuri bintu bingi munonga ni program yone hwire konka
atari na dreams amarwaro go na gutiri supporting anka USAID RPHS ankole ni to making sure ngo hariyo information ntwenda abantu babe empowered mbwenu abanye-Uganda bamanye wako kasiri mukariho konka abantu nibasa kwetantara kandi miringo yo ketantara ni minji nicyo kirungi cyo kugira ngo hariho variety ubundi wempaho condoms nzikwanguhira wagitaho na prep wagitaho no kwekuma wagitaho no kubomwesigwa habina bakundwa babo mbwenu hariye miringo minji kandi ikintu twari mu kikweta combination prevention okwate kine kugira ngo kaza kutora oshango yineho ekikuma so hariyo buri rwaruro eri agutu supporting aga government tutirema bahumuriza abari kweta counselors tibari abahumuriza bo kugira ngo bahumuriza abantu binaka ko kasirimbonka konkani nabo kugira ngo bahereze information n'abantu hariyo ezindi programs nyingi zitu supporting nka health education talks kugira ngo at least buri zoba hajiro umuntu wagamba hakakokasirimaka abo kwariho mwishi wijaro gahishomero ayirwiro mushwija konka yahurira bagira ngo hari hakakokasirimu mboye no kerinda wene kubo mwesigwa ningo ine kwetantare byo mushonga zo mbonano wabo kiriyo mwana muto takazire amaka so kiyambaho abantu okongera kwetantara ki akakasirimaka nanangwa no kutwara ubuherezo mu byaro titukoma hamarwa ruhonga niyo ko mu community zo kweninjira abari kuturebo kwe mwarebireyo abamarwaro bakwija kuherezo buhereza mu communities zitu abo kubiye kechitongore turi kusupportinga amarwaro ga government kugira ngo buherezo bubwena bwa muntu nori bize aha murumo yarugo mu musirigwe yaruga ha business ye nabasakuri bo buhereza nearby azeyo aba accessing so mbweno mutebekano sa program ezo nizimwe aha ngerezi turi kukozesa kugira ngo tucendeze akujanjara kwako kasirima yabaye mnonga kandi njya wamureba actually uguno muringo nogu tumu urabera ha television aturi ya TV West kandi bazana ama radios zibakoze miringo ndijo nyesigamwe na social media platform byona abo kubejona re miringo yo kubasa kubonera mu abantu now omukuru abani yagamba ha PEP PEP haruna prep ebyo bintu omuntu wagira nka wana yingeta butambu hati nakora ki because sikuba kwano batureba nkato bareno batureba hariho ukirize kubaho ninga kahabura mu miwanu we ningo munyabuzare akamujya ati ngwe nato byaba biti run to this and this place hati imoko himurakorera umuntu wagira nkebyo nahikirira nkaye abantu bazenkaye bari munonga umuntu we narukwenda ubuhereza ningashi ikintu cyone cykwasira ko kasirimu yazo mu marwaro gitu gona gambara city aga government ubuherezo bwo buri nanaga ga private nkaro haro hore innocent sejirwa ry'abana really yes ubuhereza bwa prep na PEP buruburu mu rwaro ryono waza kakuba waza health center for zacharwa Buganda kuriya waza Nyamitanga Nyakayejo burushonda yono mumbara city ubuhereza bwa PEP buriyo PEP ni umbazo gwo kutunga waheza kujirota waheza kuterana n'umuntu okera ricera yes ningashi hine kuko eshagama wazo mu nguko eshagama yo ndije umuntu yadireta ubone ko mubutandu na kaho kabutandu watunga accident utakashita mumka wafutara no waboda kandi mwarangwe eshagama yadireta yajwanga utakagumuko jizirota ushitana emyeto ngo kutwantugamba ebinte bikoretera ko kasirimu tushangire na namaro abantu abana bato eminyeto ndeka ndice kubeta abana bato
bata muyona mukosa munonga marwa haza muntu kuri kubonyura marwa decisions nota kushara muji nebu washaramu neba bitarbyo hato shanga ngo mukasheshe ahorire naho birota planning ire kugirota korara no worire nawe obota kitire munji mu plan hati okuye muko mukasheshe with the no of course n'abandi bahurira ko bitwe no kushwara nakibyona bikutamere yuwagenda wayikingira no munju yawe aho kutura wabyeseza pana utamburo zo mu irwaro erukushikire here center yona ugira uteki neki kizireke kimbireho umuntu untere na umbenta kugiranda ntakumanyamagaragaye yo kugari yoreke kugira ngo nohemuka kubara kimanye ngwenki ninga bakwamba rep ninga umwana muto bambgira bata i defiled ninga tuketa kiyo umwana muto otakashitama n'umwana ogwe niwo mushiki bakwamba uze ahirwaro ryone rikushikire hihi ubashoborere cyakubaho bakuhereza umubazo gwo gwa pepa ko rugumera dena guzibira kugira ki tokwatwa ku kasiri ubwo mwami abani yanagamba prep tubitandise bigambe ibyo hariho pep na prep pep no wabire exposed but prep tokabire ki exposed ati utakabire exposed like tokabire exposed shana nkiwori yaho no manyangu imico yawe ninga shokoro kutura amagara gawe uriya risk yo kwata ku kasiri no yemanya arabukira kuba ukashanga ngo umukazi no mushija yes mushwerine and you married you happy konkomwa harimwe aina ko kasiri kandi mwenda kutura hojo mu makaganya so uyotine kakoko kasirimu no basakumera ki prep kwenda ngu oriyo inako kasirimu atagirata atakakusinga konka kanda bwecho no mbana muzumu marwaro babagaidinga barebogo inako kasirimu ariata abokuba arishituru kweta viral road ningashi umuntu kupuma akakoko nkingana cyo mu mbere gw'umuntu arobo umuntu urubano yemanya ngwiyo noterana naki na nabantu binji kandi abo kuterana nabo aronka bari kugira ki abari the people we call sex workers nubwo murumo gwabo nubwo barukora hata abo bari risk mpango yo kwata ku kasiri so hata abantu bazambazo guturukweta ki prep bagumera kwenda ngo bataka kwatwa ku kasiri nanyenda kubuza kandi kantu abo kwatu nore umunyoni mburuzaha konka I represent people view yes araho abantu bamiri mbaze nkejo bajyango no tubintu bingi munonga rota no wamani no rebe bikoko how is it yes echo namazima konka ndutumangu umbazi okugu kutwarizo ndijo yoni gwasa kutakutwariza omwana basakumera kanko sombazi oguru common panado twe omwamere panado agiro esheshemi ndije mere panado tino kwe kugireta okwe kumukora konka ezo ARV zezo gumbazo gukumera ibyo nebintu nebimanywa kandi bihandikire ikintu kuko no chumanya hambazi guri muna kapapura ntumango mbazo ngo ngwagwine makapapura ari kitu kweta side effects cyandikireho nuza kutunga biroto nuza kugira isheshemi nuza kuzengerera konka bagira ngo mbirwaheza gumanyiro gumbaza nibigira bita nibyenda nibigaho so bereke betaka batinsa urukwana yendo mbaza kana bwene bagira nko cyo kufohemuka cyo kufohemuka kugira ngo shitame bakambere ninga oyotine biroto kandi urukumanya ngo mu weeks 2 ibe biroto nibyira bita nibirgaho umbaza ngumanyirana neshagama yawe nutura magaragawe yenda kubuza kibuze kintu turarwa mu kahumuro tukuzo mu kahumuro kace namazima kwe ahubwo ngo bajya nkonka ngapana ahubwo abantu bagashitwara ngo HIV te kucira mbwene hata nibajya nkonka shati bwe kwasire hata bwe kuyambaki so mbwene usigaza usanga muri umuntu ajata does it work as in katugambe ngo tungire exposed then we infected abantu abona yoga hunagumera n'ugwiza no gumucingira kweri bweneco abantu bamwe basanga bakudautinga katumuro kacenka burijo
program eji enshonga y'izoba shaha 10 n'ecweka tuba turi mu kahumuro konka nakahumuro gace munonga turugarukaho naho utaruga twagaruka abo kubanza twatwikirizine ntuzagaruka juba kandi program kiri enshonga y'izoba TV West mu studio ni n'abakuraba abo gukora projects zo kurwanisa ku kasirimu kandi amana gari yakacendeza na nungo mbici n'abakazi so barendo batugambira omucyara Dorcas nanche nimbuza kugira ngo namazima ko ugombaza barugumira guyamba abako haro misconceptions zo kushota gukora ataba mwe bagendera umwirumogwe shanga no buhereza tabutunga nyenda kubashobora je ngo gumbaze no gukora umbazo go kuba kubahereza katugire waheza ku terana n'umuntu wotacenga ukagira utekamira umbazi ubwo umuntu ataba yansiga ku kasirimu tukimanya ngo ogombazi the area kora kaputungo mbazogo the better habo kubana bwe ko rijo cerirwe biro buhireho byinji ogombaze ngo bagutacigera cye gutacikuyamba abo kuba ogombaze kuba kubahereza gurumu obundu bunto mubazi no manyo mbazi umbaze ngo ba munomene je mbazi ya ARVs erumu rwo gutari umbazi gumwegunga na harimo buntu bwinjo mu mubazogo hato shango mbazgum akaka bubunto burumu akamwene katerraha akandi katerraha andi katerraha hari so umutwe kumerejo prep hata prep ejo nezibira akakoko kasinima kakuwakwata kubora kutaha nkahi aretse turukweta DNA ninga shi tingma kutwa kucheta omurinyankore konka DNA mweni nka magara gomuntu joze ARVs niziyamba ako kasirimo butatahamu so shango mbazi gwagera guta gwazaho gwa brokinga ako kasirimo kare mwakutahamu ochugumiza nomeraje ushanga kakiri ari ngumshagama yawo kagera kata kaho mwaza kumara kwezi kumwe so ogombaze no gukora kimwe abantu bagumizire ababa kutunga za butandu naki kandi I think nyone kinde karebereho imyaka y'inama ro mu HIV programming ngo umuntu atwiro mbazo go gwa pepo kwiheza gumira muhero go kwezi wamukebera yabaki yaba positive tokashirebe yes tukurebya effective yes okay yabare nonga so ugombazi wagamba buramo nayiguri umari buramo no gwabusha buri kinchone cyatina ko kukasirimu ne cyabusha yabare mnonga obuhereza ubundi omuru kwereza of course HIV is the main hari obuhereza cyo bundi obumu kwereza abantu so webare mnonga sebo mutibakanisa program hati yanka USAID rupiche sankuri hanuya obuhereza ubuhango ubutiri frontinga ni HIV and TB services so HIV and TB services nitandikira prevention okwetantara kako kasirima ko kujanjara kureba ngutika janjaro mbantu twataho mejazi ezo kureba ngo akakoka kaburi cyuka janjaza cyona twakwataho mwene twareba ngo ticyagumizamu okutabanta risk
twamara kureba ekyo haza ekimwe muri byo nko kwekebeza mbwenu okugira ngo tangira akakoko ka siriimu ine kubanza wamanya oryota abo kwamara kwemanya uko yemerire uri positive to making sure ngo wabona omubazi ogudokasi yarga kutugambira kuno gwabusha kandi kuguri buri hari irwaro rya government kandi ogwo mubazi science yamaziro kutugambira ngo omuntu yagumiraje akagira viral load eri suppressed chances zo kusiga mutahiwe yo ndija kakoka sirimu nizichendera munonga so mbwenu twamanya ngo omuntu yaba ari positive nabakamera jo mubazi naba yatuyamba mu prevention nabatakishanja zakakoka sirimu ekindi oli negative hati twamutwaro mu prevention services kugira ngo to making sure yagumari negative yaba lifestyle ye yeri kumta riski atunge prep agumana mira prep yeye agumare negative kandi yaba ayine kinde cyakiri kumu exposing nenda kwanke cyo kureberaho hari kinde kituri kweta GBV obutabanguko mbwene obo butabanguko buriyo mu binte bimwe bituretire akakasiri mukajanjara konka no abantu abingine babitwara nke kitari cyamani konka ko kubona abonesa kabye watuntuzo omucyara wawe erizo eri mwatuntura taramirombazwe yakwa omushijo bundi yamuraza hero ninga yakimanya ngo omushijo ko aramanyo kwari naza kumwita yagushereka ahi yagushereka yagumira kubi tigwa ba effective so ebyo ne bintu nabyo biturareba ngo twakwataho urango bo butabanko bwa GBV waba addressed abantu twaba screeninga abakwetinga prevention of GBV services twaziba tibagira risks zo kuba exposing akakukasirimu so wargaho to making sure ngo hatoli positive yabona obujanjabi obwabusha kandi ekihango ntwenda gwagume ali virally suppressed aguma ine viral suppression eri hansi munonga so waza kuri bati nko mu Mbarara City ebire biturinangwa omuhururu nakyo kitwari kweta campaign abo kuba nitwenke kitongore tukakwatwaho kugira ngo turi aha turi kureta services abantu bitu turi kubaha so okubaraze kutumejaringa no kureba ngo abanyambarara n'abanya ankore bona binamagara marunji kandi akakukasirimu kari hansi tikari kujanjara munonga uko ishwe najya ngo tubaniza prevention services so turiyo mu bururu yo kureba ngo twagezaho kucendeza akakukasirimaka ahirwaro ryona eriyo razeho muri Mbarara no muri ankoro muyona ahashaha yo niyo rayendere kuzaho kugira obuhereza abashaho twamazire kubatamu muraro bari willing kandi nko kubatirene ba providing free services at any time ekikuru no kora appointment niwe ndi busy ninda kuja shahina no aguringa no mushaho bakwa time hati je mushaheji turi busy je otunga services at flex hours turiyo tukora hururu yo kugira ngo tuze omubyaro kucebera abantu oherezo obwe nobwabushaninga byona nkoku narugo kugamba no mshadox kwiyatugambira nebyabusha abo kuba biri facilitated by USAID nkati omureji case USAID etiremu facilitation but also na government etirema man abashaho bari available bari willing surprise ebyo kozesa byona biriho nebyabusha mbwenu buri buhereza bweno buturi kuhereza na abo kwanisho wareba ngo tukoro mu magarwaro ga government gona so tehi ni rwaro rya government ribashime kwandi bacharging ame enushu nemu byona nebyabusha abo kuba nitwenda kureba ngo akaka kukasirimu twakarwandisa by 2030 niyo vision ya Uganda yiteje kugira ngo by 2030 akaka koko tikachari an epidemic here. It's not a public health problem. So nozo kureba abashaho nibijo mu ma villages gitu akwe kitongo cha USAID okuraba mu local partner health services in facilitating akwisha nemuza kureba
abashija nambweno ntubeta ngo mwije tukore safe male circumcision ahabo kuba twareba na statistics ngo kutwazigamba aha abashija bakuraho abarenze myaka 30 years and above bariyo nibakwatwa kakokasiri mu mnonga haza ezindi statistics nazo nizitoleka ngo abashija aba bakuraho tibejumbire munongo mu bya circumcision tukabirekera abasigazi ba bishomero abana bato abako bundi abashija nabajyangu bari busy so tuyo ntubeta umuhururu ekirungi nituza ku paying attention abwire ubwabashija bari free mwije ahirwaro ryone lya government twina mararo gari certified abashaho n'abakugu nibatende ko gundi gwa extra kujamba providing a safe male circumcision Uganda it's 100% safe eri painless etuyambe ho nayo mu prevention aboko science yatugambire ngo mushija ali circumcised chances inkaga zone are protected kona wadi radio protection ya 60% okagitaho nezindi prevention services torangu you stand a better chance okusingo mushija atari circumcised so campaign ni mpango nangwa n'abantu bitabari in care ntongera kubeta kugira ngo tumire jombazi gwitu abo kubango kutwarezo kugamba science te kubiha yatugambire ngwamira jombazi to kuturira kakokasiri mahareti mpango nitwongera kuyaniza abantu bitu abagiro mukeya ngo tumire jombazi gwitu tugumanye ngo it's part of us kandi to demanding services muntu wo mutebekanisa program nyo nkabanye nkoro mu irwaro konka abarwire banje bakandi bamanya rights bakandi ba demanding abiteri izoba kana banshemire ku Yehova road kano shwati wajigamba kano sho wire bwanje bwa CD4 bwayikire kano shwati wabugamba so ntwenda abantu bitu ngo ba demanding services kugira ngo they cannot demand for them if they know yes 100% so nabo ico empowerment ningasho kwegesa abantu bakamanya ico gukora ekikuru munonga kandi nico muri mutwe mugeza gukora na hati nico yo nakora turugera ntwendera parting shots ningasho bugambo to kuza kwendera nabwe yes we bari munonga nienda kwendera nangwa no kubanza kwebaza kutereza umugisha kugambaho n'abatureba ekintakaruga ntagambire no kusima abantu bitu omuri region ya Ankole ninjira attitude ninungi munonga nimbebaza munonga kandi niyenjero kubahiga kwenjero kumanya tumanye ngo akakokasiri mukari yaha konka turiyo tukarwanisa abo kwati turi kenda eshonga wenshi turi karwanisa akakokasiri mu nikasrowing development nikatuma twakurakurana mpora nkihanga so nitwenda tukarwanise munonga abo kwa nitwegomba nitwenda kureba twaba middle income ninga twaba nkaganda mahanga go nago turi kura turi kwenda ngutube kandi ntubasa kuba ko turiyo twina magara marungi turi productive abo kwa mwe imagine umwana a youth yaba non productive ari ku marwariro kunoko aho kugira ngo bundi yakwataka ukasirimu it slows down development yihangeje so nimbahiga okwija program zito amarwariro gona ga government kandi tukahurikiza advice y'abashaho aho kwa babashaho aba tubatire mama ni munongo kubashomesa okureba ngo bakwataje abarwire babahereza services zona babahe information so buri kibara tugambire tukihurikize rero tugira amagara marungi tube economically productive ihangariye turi kurakurana bari munonga. Thank you so much umchara dokasi turiyo ntwendera ubugambo bw'amuhero icyo kwanza nyenda gambira emyeto ningasha abana bato muri gahamarwa amarwa na nukurya drugs
mureke kurya ibintu bituma ubwenge bwanyu mutashara mugi. Ecya kabiri you should abstain ningashi murindeho only oterane wanomanya ngu ebirakurugiremu nobibasa narebye utakabasa okore decision wanomanya consequences z'ekintu ekyo nozibasa bitu utakosa kuzibasa orindeho. Ecya kabiri murgaha peer pressure nanka yakore eki nanye kanchikore nanka nakwana omushaija aine sente amugurire iPhone bags enkito nanye kanze kugira nta kumuronda izoba ari status yawe rukuhinduka nehindukira iwe wenka neka yawe n'abana bawe n'abazire bawe uriya umugisha gwo notakagumanya. Ecyakana every time waterana n'omuntu status yawe ya HIV negereta nehinduka korabe wabutineka kuko kasirimu waheza kuterana umanye ngo yagereta yahinduka kandi kumanya ko yahinduka until wagenda ukagirota ukakebeza. Ekindi mureke tufaha aha bitabo byitu tufe aha abariyo mu mashomero n'umushoma concentrate on your books abariyo mu business abatangiye kwekozesa concentrate there. Ekindi tugende twekebeze numuyikirizo wabo ine myaka 17 16 20 habako eze shato kumanya amagaraga wo kugagizire gata okugari genda hirwaro uyekebeze omanya amagaraga wo kugari rero tandikiraho. Ekindi obo muntu abonirata obo muntu narebe kajata amisho go tukakubasa kuchebera ki akakoko kasirimu abo kuja mutwagira twine ARVs they are very good umuntu uri kuzumeraje buri izoba amagaragaye ninkagabandu bona so tureke kucheberesa ki amisho gitu abasigazi ngo kuba bagambira wiganisa kamusayizi orashanga inakoko kasirimu azahambazugwe agumire ninjira nibyo hone bitwabikwata tukutamburiraho tugendera hwaho kwero nyenda kubasima nimwe abo kwija kwegesa abantu okubagambirwe takufera kimwe kandi ekindi nabo mulungi ogumuriyo n'umukorokwe konka mume mugaruki milonga so ntera kwasima abantu bareba program age eshonga izoba okugasha hemwe tuyo ntufumuraho tubagarukana agacenjwire imbasima kandi imbendeze birungi katurinde agacenjwira aha TV West shayibiri murare kurungi.